Burusai nilang amai di madala de Eldoret amara orgafana le Eldoret namai di madala de Benwick amara orgafana le Bomet bayare wala ne wuni na ko lobarno lang hiyola de mera na dormari lembeti engarai na isho sukul na da diploma na da certificate na da degree mai de na ja de legenda de ne wajare de jika para ga ba gor gafanai na lai gir ndai bokin te county amia ba ne mede mayu wala nas na be go bonwe da yundo na jibi wanda wala ni nyana dogoya na na gulle era sa jobo lo research na ji wala ko lenda de ne weina 330,000 liters o hiya ya diagop nje hiya ke ICC na ya Brookside na ya konda William bunini bogin ke jido lendu wala be gwador gafanai na lo tuida kiwanda ekulle megurana na kula factory ekulle na dumagende leno nila ibugoda factory nikinjoi robia nonok nilo kanyona saizi ne kile belita kutoka shilingi 35 mpaka 40 nile mara shilingi 60 te lita nabo uyiji ngorongoro ngopani nderu asi sabu be yitu madoru ndomono ni kule baya nabo ade nongiri wore ngisho mbo kinaji anare narok na njo shey Kenya Meat Commission amuge jini jana abina nje sidai ngiri amo Kenya da glodo nyolang sidai yeji do lendudu wore be gwador gavana linyi diado shi olchamba odiede we neji lemanet yeji do lendudu ka chef factory na ji Kenya Meat Commission na wore kuna rino shina abo na rosra nebuo enewe neji ngoswani nebuo na enewe neji ajona sana nubila idere ngorgori ne gore ngishu bokin ne lemanet amugiara 300 acres kera urburgo nigi gwa chef factory ongiri anyona saidine wore ngiringo na gile borgilo wore sir ki janani na gi gerna factory na ne jedi wana do yagule wore na Brookside do boyolom ballo na karibu ngara ngalusuniari ge oye ga yune da ndai da ko na puli ni giare da to no na rosura ashwa ro no ngorgori ashwa da na ro bidu munyanya sagiade ilkasin longa ginyi oye mana ida nasana na uni na medo ya jongu mok keja nda dia gara gilwan keja yendo ninda maningo na